Amahoro y'Imana wowe natwe umunsi ku wundi nimba uri mushya hano nagushikiriza gukora subscribe cyangwa se sabone kuri M23 show ndetse na Gasabo News 24 kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Nge mugiye kubana muri gahunda y'aya makuru nitwa Etienne Besa nguhaye ikaze. Dore inkuru tugiye kwibandaho muri kiganiro cyacu. Tagaruka ku mpinduka ku mibanire ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Afrika y'Epfo nyuma y'umugambi wapfubye wo kwivugana wahoze ari perezida wa Kongo Joseph Kabila. Mu gihe umuryango wa Afrika yunze ubumwe wari wibanze ku bibazo byugarije umugabane muri rusange, i Addis Abeba muri Ethiopia hahindutse isibano ry'umugambi ukomeye wo guhitana Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru yizewe waturuka muri Ethiopia agaragaza ko uyu mugambi wateguwe n'abakomando ba Afrika y'Epfo bafatanyije n'ibiro by'ubutasi bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko uyu mugambi uza gupfa mu buryo butunguranye. Iri gerageza ryavumbuwe mu buryo butunguranye ubw'itsinda ryiswe ry'abanyamakuru yabuzwaga gusohoka muri hoteli bari bacumbitsemo. Ni bande bari inyuma y'uyu mugambi? Ni izihe ngaruka byagize ku mubano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu? Ese ibivuze iki ku mutekano wa Kabila ndetse n'uruhare rwa Perezida TCHISEKEDI muri politiki y'imbere mu gihugu? Iyi nkuru yasesengura imizi y'uyu mugambi, uruhare rwabigizemo uruhare n'ingaruka zawo mu mibanire mpuzamahanga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nguhaye ikaze, njye wumva nitwa Etienne Besa. Amakuru aturuka i Addis Abeba mu murwa mukuru wa Ethiopia aravuga ko hari umugambi wo kwisasira Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wari wahapangiwe, gusa birangira uyu mugambi uburijwemo. Ibi byabaye mu mpera z'icyumweru gishize ubwo i Addis Abeba haberaga inama isanzwe 38 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma z'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Amakuru avuga ko ubwo iyi nama yarimo iba inzego z'ubutasi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zamenye ko Kabila nawe ari muri Ethiopia. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo RDC muri nama yagariwe na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tukuka bijyanye no kuba Perezida Felix Antoine TCHISEKEDI we yari iminici mu gihugu cy'Ubudage aho yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku mutekano muri rusange. Ibyo umugambi wo kwivugana Kabila byamenyekanye ubwo hamenyekanaga amakuru yuko hari itsinda ryiswe ry'abanyamakuru b'abanyekongo barimo muri Presidanse n'abo mu biro bya Minisitiri w'Intebe bari bagiye i Addis Abeba bangiwe gusohoka muri hoteli barimo n'inzego zishinzwe umutekano mu gihugu cya Ethiopia. Ibiro ntaramakuru ASP by'abanyekongo biri mu byakwirakwije iyi nkuru ku rubuga rwayo rwa X byunzemo ko muri abo biswe abanyamakuru nabagerageje kuva muri hoteli bajya gushaka ibyo kurya cyangwa imiti basabwe kugaruka mu byumba byabo ndetse bacungishwa ijisho n'abakora muri aya mahoteli. Amakuru avuga ko aba bari biswe abanyamakuru bari ntasiza zoherejwe kwivugana wahoze perezida wa Kongo Joseph Kabila. Perezida Felix Antoine TCHISEKEDI ubwo yari imunich yashinje uyu yasimbuye ku butegetsi ko ari umuterankunga mukuru wa M23 ikomeje gukubita ahababaza ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo bahanganye mu mirwano ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyuko aba bari biswe abanyamakuru bo mu biro bya TCHISEKEDI bari intasi zazoherejwe kwica uriya munyapolitike bishimangirwa no kuba ririya tsinda ritari ryagiye iminuci aho TCHISEKEDI yarari, ahubwo rikajye ya Addis Abeba mu gihe kandi itangazamakuru risanzwe rigendana na Minisitiri w'Intebe Suminwa naryo ryari iri hari. Amakuru avuga ko abari biswe abanyamakuru ba Perezida TCHISEKEDI bataraga hamwe n'abanyamakuru ba Minisitiri w'Intebe uko ahubwo abari biswe aba Perezida babanaga n'abakomando batano b'Abanyafrika y'Epfo n'abandi bane b'Abanyekongo nabo bari bambaye nk'abanyamakuru. Bivugwa nanone ko aba basore bakigera ku kibuga cy'indege cya Addis Abeba bahinduye amazina kugira ngo kubatahura abize kugorana. Umugambi wo kwivugana Kabila amakuru avuga ko wapfubye ubwo bamwe mu bakozi ba
CNL ubutasi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragara ko bagikunda Perezida Joseph Kabila wahoze ku butegetsi muri iki gihugu. Basabye rero inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka za Ethiopia guhata ibibazo abantu bari bagiye bigisa abanyamakuru ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagasanga harimo abavuga icyongereza gusa, kandi mu kubabaza bitwaje bamwe mu bazi neza indimi z'Ilingara, Igifaransa n'Ikiluba zivuga cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Basanze abangaba izi ndimi batazizi habe na gato. Ni indimi izabananiye kuvuga, ibyatumye batahurwa ko atari abanyamakuru. Ese ubwa mbere Perezida Felix Antoine TCHISEKEDI ageze Kabila amajanja, kuko no mu mwaka ushize ubwo ihalale muri Zimbabwe haberaga inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa SADC, nabwo yohereje abantu bo kumwivugana birangira ababoherejwe nabo bafashwe. Amakuru avuga ko ibyabereye ya Addis Abeba byatumye nta munyamakuru n'umwe ufite pasiporo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wemererwa kugera ahaberaga inama ya African Union. Ikindi nyuma biza kugaragara ko n'abari biswe abanyamakuru ba Suminwa ari abanya Afrika y'Epfo. Uyu nawo musozo wacu w'iyi nkuru twabateguriye. Reka ngushimire cyane, ngushishikariza gukomeza gukora subscribe kuri iyi channel yacu kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru ndetse n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Njye wumvaga nitwa Etienne Besa. Shalom.